Среща на Ана Бландиана с читатели. На 9 май 2022 година от 17 часа в конферентната зала в ректората на Софийския университет се състоя среща на Ана Бландиана с читатели. Проведе се разговор около новата книга с разкази "Имитация на кошмар", издателство Панорама, 2020 година, в превод от Румяна Л. Станчева. Съорганизатори на срещата бяха Факултетът по славянски филологии, Факултетът по класически и нови филологии, Съюзът на преводачите в България и издателство Панорама. Разказите в "Имитация на кошмар" създават подобия на реалността. Те са фантастични, загадъчни, плашещи или смешни, имитация на познатия ни свят. Тази фантастика си служи с абсурда, с сюрреалното, но и ни въвлича в истински перипетии и буди чувство на бунт срещу всяка несправедливост. В кошмарите на Ана Бландиана един ще разпознае ужаси от диктаторското минало в Румъния, а друг ще усети насърчен именно днес за собственото си усилие да бъде свободен. Добър вечер! Уважаема Ана Бландиана, госпожа Попа, колеги, приятели, гости и от Софийския университет, и от издателство Панорама и Съюза на преводачите. Stimați colegi și prieteni de la Universitatea din Sofia, de la editura Panorama și de la Uniunea Traducătorilor din Bulgaria. Аз се казвам Невена Панова и всъщност в такава роля във връзка с Панорама, издателството към Съюза на преводачите, може би за първи път говоря в тази зала и след много мои колеги от университета. Numele meu este Nevena Panova, dar în calitatea mea de colaborator al editurii Panorama vorbesc pentru prima dată în fața colegilor de la Universitatea din Sofia. Но в залата има много колеги, които също са в някаква двойна роля и се радвам, че се срещаме тук. Разбира се, много се радвам, че има и млади колеги, които ще задават въпроси, може би и на румънски, малко по-късно. Dar într-un rol, într-o calitate dublă, sunt aici mulți colegi, inclusiv colegi mai tineri, care vor pune întrebări un pic mai târziu, poate chiar în limba română. Но се вълнувам най-вече за това, защото "Имитация на кошмар" беше едно от най-първите издания, с които се наложи да опозная издателския процес, когато предприех преди 2-3 години тази авантюра да съдействам на издателство Панорама. Много се радвам. Simt emoții pentru că Imitație de coșmar a fost unul dintre primele proiecte pe care le-am realizat acum 2-3 ani, când am început această aventură implicându-mă în activitatea editorială. През тези почти 3 години, "Имитация на кошмар" беше повод за разговор, за диалози няколко пъти в различен формат, но е чудесно, че интересът към нея продължава и сякаш се обновява. În cursul acestor 2 ani, Imitație de coșmar a fost prilejul mai multor discuții și mă bucur foarte mult că interesul față de această carte persistă și continuă. Мисля, че някак и не случайно тази среща се случва днес в Деня на Европа, защото дори историите в "Имитация на кошмар" да са по някакъв начин лични и локални, именно тяхното опознаване и разчитане и на художествен език всъщност ни прави една общност и откриваме такива истории и още по-близо до нас. Изключително съм щастлива и сме щастливи, че Ана Бландиана е днес тук и за тържествената церемония утре.
Și mă gândesc că nu întâmplător această întâlnire are loc astăzi, când sărbătorim și marcăm Ziua Europei. Chiar dacă aceste povești sunt personale, locale, cred că cunoașterea și lectura lor într-un limbaj artistic ne face o comunitate. Iată de ce sunt atât de fericită că doamna Ana Blandiana este alături de noi astăzi și va fi și mâine în cadrul ceremoniei de decernare. Сега вече малко повеждайки ви към дискусията, искам най-напред да кажа, че е чудесно, че тук е и почти целият екип на изданието, разбира се, професор Станчева, преводач на тази и не само на тази книга на Бландиана, Рада Шарланджиева, редактор и всъщност двигател на проекта по издаването, Капка Кънева, художник, също успях да се включи преди малко. А пък тук до мен, освен нашата гостенка, професор Станчева и Ванина Божикова, с която също се познаваме от тук, но се виждаме сега в нов тип среща, са още философ и журналист Тони Николов и професор Амелия Личева от Факултета по славянски филологии. С Тони Николов вече провежда последната две. Și mă bucur foarte mult că astăzi aici este de fapt întreaga echipă care a creat această carte. Doamna profesor Rumeana Stanceva, care este traducătorul cărții, Rada Șaglangieva, redactor și motorul publicării acestei cărți, designerul copertei, de asemenea Capca Căneva, ni s-a alăturat. De asemenea, alături de noi este și filosoful și ziarist Toni Nicolov, precum și doamna profesor Amelia Liceva și Vanina Bojicova, cu care ne cunoaștem de mulți ani. И сега вече по-скоро няма аз да задавам ролите, а може би нашите първи говорители и задаващи въпроси към Ана Бландиана да решат дали преводаческата, литературоведската и философската посока на прочит ще заговори най-напред. Și acum n-am să pun eu prima întrebările, poate să decidem care dintre cele trei perspective va interveni prima, perspectiva traducătorului, filosofului sau a criticului literar. Да, и аз очаквах и щях да предложа така да започнем. Заповядай. Să vă propun și eu să începem cu traducătoarea. Мили колеги, приятели, скъпа Ана Бландиана, написах си едно кратко текстче, тъй като студентите ми знаят, 45 минути ми трябва за да спра иначе, а сега ще мога да се огранича в по-малко време. Dragi prieteni și colegi, mi-am scris un text mai scurt pentru că studenții mei știu că dacă odată începând să vorbesc, n-am să mă opresc timp de 45 de minute. Ана Бландиана беше интригуващ поет още през 80-те години в България, макар че тя започва своя творчески път с първите си книги през 60-те години на 20 век. Аз самата най-напред превеждах нейни детски стихотворения и там се явява един патарак арпаджик, който после стана прочут в Румъния с това, че беше разпознат като една пародия на диктатора Чаушеско. И по този повод дори правата на Ана Бландиана като преводач, като автор, който публикува, бяха отнети. През 80-те години имах късмет да бъда поканена, тъй като вече превеждах нейни неща, от тогава единственото, може би, издателство и другите по-малко имаха преводи, но основно народна култура.
издаваше преводна литература. Бях поканена от редакторката тогава Марина Младенова и имах щастието да подбера и да преведа една стихосбирка с стихове на Ана Бландиана. Ana Blandiana a fost un poet foarte intrigant încă din anii 80, cu toate că debutul său literar a fost în anii 60, când au apărut, aici la noi au apărut primele poezii traduse. Eu însă am început traducând poeziile ei pentru copii, în care este un personaj, Motanul Arpagic, devenit ulterior un personaj foarte vestit în România, din cauza faptului că cenzura a recunoscut în acest personaj o parodie a dictatorului. Atunci am avut norocul să mă invite singura editură pentru literatură de traducere din Bulgaria, Narodna Cultura. Marina Mladenova a fost doamna redactor pe vremea aceea, care mi-a propus să selectez și să traduc câteva poezii ale Аней Бландиана. Да, всъщност вече лирика, нали, за по-младите, които не са виждали тази книга. Но няма да навлизам в детайли за тогавашното книгоиздаване. Ще продължа с това, че след 1989 година Ана Бландиана продължи да бъде интригуващ писател, вероятно защото поезията и прозата й съдържат не само провокиращи ярки образи, но винаги имат втори скрит пласт, от който имаме нужда като читатели. В едно свое есе тя казва: фактът, че поетите придобиват политическо значение, е знак за анормалност на историята. Валидна сентенция във всяко време, уви. N-aș vrea să intru în detalii despre activitatea editorială de pe vremea aceea. Aș vrea să subliniez faptul că Ana Blandiana a continuat să fie un scriitor intrigant, care intrigă, care provoacă și după anul 1989. Probabil din cauza faptului că poezia și proza ei cuprind nu doar imagini provocatoare, dar întotdeauna este și un strat ascuns, al doilea, de care noi, cititorii, avem nevoie. Într-un eseu, ea spune: faptul că poeții capătă o semnificație politică este un semn al faptului că istoria a devenit anormală. O sentință, un proverb care, din păcate, este valabil până în ziua de astăzi. До сега успях да представя в превод 5 До сега успях да представя в превод 5 нейни книги с поезия, есета, роман и разказите, които днес всички държим в ръцете си. И то в нейно присъствие, тъй като до сега не можахме на представенията да я видим край нас. За мен най-шеметното усещане, когато работя върху текст от Ана Бландиана, е това, че забелязвам изключително единство в мисленето на писателката. Жанровете, в които тя се изразява, се променят. Поезия, есе, разкази, роман, а светоусещането остава единно, независимо от жанровите условности. Până acum am avut posibilitatea să prezint în traducere 5 cărți ale Anei Blandiana, poezii, eseuri, un roman și povestirile pe care le prezentăm astăzi în prezența doamnei Ana Blandiana, pe care până atunci n-a avut posibilitate să vină. Pentru mine, cea mai impresionantă senzație când traduc un text al Anei Blandiana este faptul că observ o unitate în modul de a gândi al scriitoarei. Genurile în care ea scrie se modifică, se schimbă, poezie, eseuri, povestiri, roman, însă sentimentul lumii rămâne unitar, indiferent de particularitățile genului respectiv.
Всъщност в този том държим две нейни книги с разкази. Едната "Четирите годишни времена", издадена в Румъния през 1977, и другата "Проекти за миналото", издадена пак там през 1982. Оценявани днес като класически образци на интелектуалната съпротива срещу политическите репресии и безконтролните политики в комунистическа Румъния. Написани преди години, фантастично странни, тези разкази на Ана Блондяна будят аналогии и сега, когато тревожно наблюдаваме как руският авторитаризъм води война срещу суверенна Украина. De fapt, aici vedem în acest volum două culegeri cu povestiri ale Anei Blandiana, cele 4 anotimpuri din anul 1977 și proiecte de trecut din anul 1982. Considerate în prezent ca fiind modele clasice ale rezistenței intelectuale împotriva represiunilor politice și politicilor fără control ale României comuniste, chiar dacă sunt scrise acum câțiva ani ciudate și fantastice, aceste povestiri ale Anei Blandiana trezesc analogii și în ziua de astăzi, când observăm cu îngrijorare cum autoritarismul rus poartă un război împotriva Ucrainei suverane. И в годините на комунистически режими днес Ана Блондяна пази моралната си взискателност за свободата на човека и за възможността за избор. Всеки ще прочете и усети силата на разказите й в книгата. Ще дам само един пример, обаче, колко единно е творческото й мислене и в поезия, и в проза. Например, идеята, че светът съществува, докато го гледа поетът, води до цяла серия от възможни интерпретации. Ето как тази идея е представена в стихотворението "Затворените очи". Și în anii regimului comunist și în prezent, Ana Blandiana și-a păstrat exigența morală față de libertatea umană și posibilitatea de a alege. Oricine, fiecare va citi și va simți puterea povestirilor ei. O să vă dau doar un exemplu cât de unicar este modul artistic de a gândi, atât în poezie cât și în proză. De exemplu, ideea că lumea există până când o privește poetul, duce la o serie întreagă de interpretări. Iată cum această idee este prezentată în poezia "Ochiul închis". Затворените очи. Не смея да затворя нито миг очи от страх да не струша между клепачите си този свят и да го чуя, че се пука, като че ли е лешник между зъбите. И до кога ще мога от съня си да крада, и до кога живота на света ще мога да спасявам, разглеждам го отчаяно и ненаситно и дяволски ми става жал за този свят, останал без защита, осъден да умре в затворените ми очи. Să beneficiem de prezența autorului. N-am textul. Nu, ochiul închis. Nu îndrăznesc să închid o clipă ochii de teamă, să nu tropesc între pleoape lumea, să nu o aud sfărmându-se cu zgomot ca o alună între dinți. Cât timp voi mai putea fura din somn? Cât timp voi mai putea o ține în viață? Privesc cu disperare și mi câinește mila de universul fără apărare ce va pieri în ochiul meu închis. Парадоксът в стихотворението само напомня за ирационализма. Водеща идея все пак, че светът съществува, докато интелектуалецът е свидетел, но и спасител на този свят. В разказа от сборника,
който имаме днес в книгата пред нас, един разказ озаглавен "Сънуваният", срещаме подобна идея за сънуващия и сънувания. Paradoxul acestei poezii doar amintește de iraționalism. Ideea principală este, totuși, că lumea există până când intelectualul este un martor, dar și un salvator al acestei lumi. În povestirea din culegerea pe care o vedem în fața noastră, este o povestire intitulată în bulgară "Сънуваният", cel visat. Acolo întâlnim o idee similară despre cel care visează și cel visat. Ето цитирам един пасаж. Дадох си сметка, че в един сън важен е не сънуваният, а онзи, който сънува. А веднъж хрумнала ми идеята и доколкото имах предвид, че не съществува и най-малкото съмнение, че сънуваният съм аз, не ми оставаше друго, освен да се опитам да установя кой беше сънуващият, кой беше този, който докато спи, води по капризите на своя сън съдбата ми и от чието сънено трепване на клепача зависеха животът и смъртта ми. Mi-am dat seama că într-un vis important nu este cel visat, ci acela care visează. Iar, odată ideea venită și având în vedere că nu exista nici cea mai mică îndoială că cel visat eram eu, nu-mi rămânea decât să încerc să stabilesc cine era visătorul, cine era cel care, dormind, îmi conducea prin capriciile somnului său destinul și de a cărui tresările somnoroasă de ploapă atârna viața și moartea mea. Въпросът е звучал зловещо и съвсем реално във времето на написването си, когато идейният догматизъм и централизацията на управлението са доведени до абсурд. До толкова човек се чувства зависим във всяко свое действие, че се превръща в случайно преминаващ образ в произволния сън на властващите. Тази опасност с различна острота съществува винаги. Книгата "Имитация на кошмар", покрай удоволствието да я четем, ни пази от кошмари. И може би един нелитературен въпрос към Ана Бландиана: можем ли да се опазим от кошмари в реалността? Această întrebare a sunat sinistru și foarte real în timpul în care a fost scrisă această povestire, atunci când dogmatismul ideilor și centralizarea puterii au fost duse la absurd. Într-așa măsură, omul se simțea dependent de oricare acțiune a sa, încât se transforma într-o imagine trecătoare. Imagine trecătoare în visul guvernanților. Acest pericol, cu o acuitate diferită, a existat întotdeauna. Cartea "Imitație de coșmar", pe lângă plăcerea lecturii, ne ferește de coșmaruri. Și, în sfârșit, o întrebare neliterară către Ana Blandiana. Putem să ne ferim de coșmaruri în realitate? În realitate. Putem să ne ferim de coșmaruri în realitate. Poate în realitatea noastră de zi cu zi? Nu. Așa rămâne. Și eu trebuie să răspund. И аз ли трябва да отговоря? Въпросът е кога, но може би сега. Може би сега. Întrebarea este când, dar poate acum. Ако имате отговор. Dacă aveți un răspuns. Nu știu dacă am un răspuns. Coșmaruri am în orice caz. Dar nu sunt sigură că coșmarurile, deci niște visuri, ceva ce nu există real, sunt mai îngrozitoare decât lucruri care se petrec în realitate. Deci, într-un fel, cel puțin pentru mine, în momentele cele mai intense și mai dificile ale vieții, problema n-a fost faptul că
că nu puteam să-mi suport coșmarurile, ci că nu puteam să suport realitatea de care într-un fel mă apăram prin coșmaruri. Adică coșmarurile până la urmă au un sens, realitatea de foarte multe ori nu are. Ceea ce trăim noi toți, toată Europa, în ultimele săptămâni, este ceva efectiv mult mai dur decât coșmarurile pe care am fi noi în stare, oricât de bolnavi de nervi, să le trăim. Deci, până la urmă, este în ce măsură reușim să ne apărăm de realitate, nu de coșmarurile noastre pe care le creează ea. Малко е трудно да отговоря. Разбира се, кошмари сънувам и аз, но много по-важен е въпросът. И често пъти съм си мисляла, не ми е толкова трудно да понеса собствените си кошмари, колкото да се предпазя от действителността. Кошмарите имат смисъл, ако се замислим. Действителността обаче не. И като се замислим, много по-зловещи са кошмарите, които се случват в нашата действителност. Достатъчно е да се замислим за случващото се в Украйна в последните седмици. Благодаря. Взимам думата и уважаема Ана Бландиана да кажа, че от когато преди няколко години прочетох тази книга, поканена от Румяна Станчева, аз заживях с вашата проза, тогава познавах поезията и великолепната ви есеистика. И бях чел една ваша анкета на френски. И това, което ме порази е, че аз открих, може би, една липсваща книга в българската литература. Stimată doamna Blandiana, aș vrea să vă spun că acum câțiva ani, când am citit pentru prima dată cartea dumneavoastră, am început să trăiesc cu ea și în ea. Vă cunoșteam ca poet, ca un eseist nemaipomenit și citind, după ce am citit cartea dumneavoastră, mi-am dat seama că este o carte care lipsește în literatura bulgară. В едно ваше есе вие казвате, че в определени моменти от живота ви Дунав е бил много важен за вас, много по-важен от река Нил, защото той пренася спомени, кошмари, фантазии, усещания, мисли, които постепенно се изливат в творчеството ви. Într-un eseu al dumneavoastră spuneți că Dunărea este un fluviu foarte important pentru dumneavoastră, mai important decât fluviul Nil, pentru că el transferă coșmaruri, fantasme, vise, care după aceea cumva se scurg sau sunt transferate și în opera dumneavoastră. И може би затова ще ви е интересна българската рецепция на тази книга. Și de aceea m-ar interesa, aș vrea să văd care va fi recepția bulgară a acestei cărți. Имитация на кошмар е едно невероятно пробуждане, когато бъде прочетена книгата. Imitație de coșmar este o trezire incredibilă după lectură. То показва възможностите на фантастиката да се превърне в антиутопия. Pentru că ne arată, de fapt, cum fantasticul se poate transforma în antiutopie. Книгата ви Годишни времена се появява в 1977 година. Da, cartea dumneavoastră, Cele 4 anotimpuri, a fost publicată în anul 1977. 3 години по-рано нашия съотечественик Цветан Тодоров издава в Париж своето въведение в фантастичната литература. În anul 1972, connaționalul nostru, Цветан Тодоров, a publicat la Paris cartea sa Introducere în literatura fantastică. И неговите дефиниции на фантастичното са много интересни. Și definițiile lui ale fantasticului sunt foarte interesante. Той каза така: човекът живее с природните закони на настоящето. El spune că omul trăiește cu legile naturale ale prezentului. Но в живота му нахлуват неща, които той не може да си обясни. Dar totuși în viața lui dau buzna anumite lucruri pe care nu poate să și le explice. Той дори не може да ги понесе.
nici nu poate să le suporte. Има много страховити неща, вампири, всякакви такива реалии. Sunt multe lucruri și grozitoare, vampiri și alte ființe. Или трябва да ги отрече, Și, prin urmare, ori trebuie să nege existența lor, което не винаги е възможно. ceea ce nu este posibil Или întotdeauna. трябва да разбере, че има и други закони в Ori света. trebuie să-și dea seama că există și alte legi. И вашата книга, за мен, Имитация на кошмар, показва възможността и приложението на тези други закони. Și, de fapt, cartea dumneavoastră, în opinia mea, arată existența și aplicarea acestor alte legi. Имаме имитация, защото имаме кошмар. Avem o imitație pentru că avem și un coșmar. Иначе нямаше на какво да наподобяваме. И тази книга, и ние една дискусия, която правихме с един голям български, вече покоен журналист Георги Колитаров, той ни обърна внимание, че тези годишни времена са много необичайни. Și în cadrul unei discuții pe care am purtat-o cu un ziarist vestit din Искам да Bulgaria, развия тази идея deja decedat Gheorghi, и да ви попитам защо, и след малко сигурно ще ни кажете, защо започват през зимата вашите годишни времена. Colitarul deci a spus că aceste anotimpuri ale dumneavoastră sunt foarte diferite. Și întrebarea, de ce încep în iarnă povestirile И dumneavoastră свършваме есен. și se încheie în timpul toamnei? Обикновено започваме с пролетта, De нали значи? obicei începem cu primăvara, nu? И при вас обаче това е една особена диалектика на историята и на травматичния опит. La dumneavoastră observăm o dialectică foarte interesantă a istoriei și a experienței traumatice. За читателите в залата, които все още не са чели Блондиана, само ще дам нещо като два жокера. Pentru cititorii din sală care încă nu au citit nimic scris de Ana Blandiana, o să vă dau două jochere. Остра миризма се появява, нещо вони, Apare un miros neplăcut зимата, în timpul iernii, но никой не знае защо. ceva pute, dar nu se știe de ce. И има, оказва се, пеперуди се появяват. Și dintr-o dată apar niște fluturi. И това е първи ключ към реалността. Este prima cheie către realitate. Това, което не мога да преразкажа, е богатството на език. Bineînțeles, ceea ce nu pot transmite este bogăția limbajului. Едгар По и френски сюрреализъм, ако можеха да се съчетаят. Dacă s-ar putea îmbina Edgar Allan Poe și surrealismul Един francez. Параклис, който всъщност синьото око на Архангел само гледа и където трептят тези крила на пеперуди. O capelă în care se vede doar ochiul albastru al Arhanghelului și unde tresar aceste aripi de fluturi. Но този свят със сигурност е абнормален. Cu siguranță este vorba despre o lume abnormală. И дори в зимната си точка. След това минавам обаче през следващото годишно време и страшните черни плашила. După aceea vine celălalt anotimp, primăvară și sperietorile. Като армия на сигурността, които всяват тоталитарен ред в настоящето. Ca o armată care de fapt instaurează o ordine totalitară în realitate. Благодаря на Ана Блондиана, че им казала черни плашила, не се страхувам от вас още 77. Și mulțumesc Anei Blandiana că a îndrăznit încă în anul 1977 să spună sperietorilor negre că nu Не знам как режима на Чаушеску издал тази книга. Nici nu-mi dau seama cum Ceaușescu a permis publicarea acestei cărți. Със сигурност е много проблем. И следващото нещо, което поразява, това е детството и изгорените книги. Încă un lucru care impresionează, chiar ne cutremură, Другогодишно време. este copilăria și cărțile arse într-un alt anotimp. Младата жена, която се връща, така да се каже, в една къща на миналото и която в същото време има спомена на детето, което се е качило примерно на тавана, където бащата е по някакъв начин изваждал книги. Всички тези книги са забранени, изгорени са кориците им, изгорени са последните им страници. Тя чете, но никога не знаеш коя книга започваш да четеш. Има книги по богословие, бащата е свещеник. И това е една голяма метафора. И каква метафора? Всъщност това е един досег до реалността. O altă povestire cu o femeie tânără care se întoarce în casă trecutului ei, dar totodată sunt și amintirile copilului cu un pod în care sunt cărți arse și niciodată nu știm ce carte anume
citim, sunt și cărți de teologie, pentru că tatăl este preot sau a fost preot. И втория пример, който ще дам, и с това завършвам, това е от репортаж, друга моя любима кратка повест или новела. Și încă un exemplu dintr-o altă novelă se numește sau reportaj. Героинята трябва да напише този репортаж, но тя пътува с влака за голям град като Париж, където кулите обаче вместо дим изваждат вода. Вода тече от тях. Care se deplasează, călătorește cu un tren spre un oraș mare, precum Parisul, și turnurile, în loc de fum, de fapt, scot apă. Румяна Станчева каза, че ние сме в пространството на съня, кошмара в тази книга. Има и едно второ нещо, Михай Еминеско, истории като по вода. Водата е другия много важен елемент в прозата на Бландиана. Da, a spus Rumeana Stanceva că aceste povestiri sunt de fapt într-o lume de coșmar, dar încă un element foarte important pe care îl întâlnim și la Mihai Eminescu este apa. Apa foarte importantă și în această carte. Героинята с целият този фантазмено-алегоричен език се озова в един лагер на дигата, където могат да бъдат залети затворниците. Și de fapt în această călătorie a sa, personajul feminin de fapt la un moment dat iese pe un dig într-un lagăr de fapt și apa care s-ar putea să inunde persoanele care se află în lagăr. Книгата има много забранени думи. Sunt foarte multe cuvinte interzise. Например, няма думата арестувам, но има глагола задържам или отвеждам. Отведени са някъде хората. Să zicem, nu figurează, nu putem citi verbul a aresta, dar avem a deține sau a reține. Има и една дума, която аз се забравям и сега отворих точно мястото, която буди ужас. Ореала на всичко да буди ужас. Думата бараган. Și încă un cuvânt care într-adevăr trezește oroarea, frică, este vorba despre cuvântul baragan. Мястото, където се озовават хората. За да си го представите, това е Белене за българските. И всъщност Дунава, който плиска своите истории, от едната страна имаме този бараган, от другата страна имаме Белене. Da, și de fapt dacă ne gândim la Dunărea care răspândește aceste povești și povestiri, pe o parte avem baraganul, pe cealaltă avem Белене, cele două penitenciare. И всъщност мога да кажа нещо към българската рецепция на Ана Бландиана. Една българска книга за Белене, дело на един голям български интелектуалец, Стефан Бочев, класика на българската документална литература. Și vorbind despre aceste analogii, aș vrea să vă amintesc că cartea lui Stefan Porce, Белене, este într-adevăr o carte de referință din... В нея той казва, че лагерниците използват следните изрази. Там също има забранени думи. Ще ходиш ли в България? Той дойде от България. Мястото, където са тези хора на този остров, не е България. Той извън картата, той извън времето и той извън пространството. Și deținit, sunt și acolo cuvinte interzise. Foarte elocvent, deținuții folosesc, spun să zicem, te vei duce în Bulgaria sau cineva vine din Bulgaria. Vă dați seama, locul acesta, fiind o insulă, de fapt n-a făcut parte din Bulgaria. Este un loc ideal. Местата, които описва Бландиана в тази книга, те са извън времето, извън пространството. Те са в пространството на кошмари и на съни. Și locurile pe care le descrie Ana Blandiana în aceste povestiri sunt în afara timpului și istoriei, sunt într-un spațiu al coșmarului și al visului. Много ме е поразяло защо българските лагерници са описвали залезите на Белене, на този остров край Дунава. Și m-am gândit foarte mult de ce deținuții descriau cu atâtea amănunte apusurile de soare acolo pe malul Dunării. Разгърнете тези книги, примерно книгата на Иван Тутев. Там има безкрайни идеи за алени залези, за невероятни цветове. И човек си мисли как в ада, в кошмара ти можеш да описваш цветовете на природата. Răsfoiți aceste cărți și o să vedeți acolo numeroase exemple cu astfel de apusuri de soare roșiatice și vă dați seama în adul realității cum poți descrie asemenea
peisaje ireale și frumoase. В едно от новелите в книгата Блондяна описва едно такова преместване на градски хора, които трябва да имат семена за посев. Описва природата и описва селото. Градски човек, въпреки че Блондяна името на селото, доколкото знам, на нейната майка. Блондяна, de fapt, este numele satului în care s-a născut mama Нали dumneavoastră. така? И там никога не спира бързия влак. Unde niciodată nu s-a oprit, nu se oprea trenul rapid. Но в същото време вие описвате тук с такава любов в селото. Това ме порази, че е някаква традиция на романската литература. Цветовете. И въпросите са ми именно за това, за паметта на кошмара. Și întrebările mele se referă în primul rând la amintirea sau memoria coșmarului. И ако не помним какво правим, можем ли тогава да продължим да живеем нататък, без да простим? Trăim mai departe, fără a ierta. Благодаря ви. Vă mulțumesc și eu aș vrea să fac câteva comentarii sau câteva pe ultima copertă a primei cărți, cele 4 anotimpuri, există o frază pe care o știu pe din afară și care este definiția mea pentru fantastic. Fraza este următoarea. Fantasticul nu este opus realului, este doar o înfățișare mai plină de semnificații a acestuia. La urma urmei, ați imagina înseamnă ați aminti. Тук бих искала на четвъртата колица на книгата, за която заговорихте, 4 годишни времена, има един цитат, който аз си спомням наизуст и който гласи следното. Фантастичното не се противопоставя на реалното. То е просто един негов образ, он фатишаре. Fantasticul nu este opus realului, este doar o înfățișare, să repetăm încă o dată. Deci fantasticul nu este opus realului, este doar o înfățișare a realului mai plină de semnificații. То е просто изображение на реалността, но изпълнено с повече смисъл. Ați imagina înseamnă ați aminti. Да си представяш означава да си спомняш. Am citit la ora când am scris și am publicat, asta nu citisem încă pe Țvetan Todorov. Și după aceea m-am gândit foarte mult, după ce am citit cartea lui despre fantastic, în ce măsură se suprapun. Nu se suprapun în întregime, pentru simplu motiv că eu am ajuns la proza fantastică. În primul rând, am început să scriu proză după ce scrisese mai multe volume de versuri și într-un moment în care realitatea politică, în primul rând, a țării, a comunismului, anii 70, deveneau din ce în ce mai insuportabile și pe de o parte simțeam nevoia să scriu despre asta și pe de altă parte aveam sentimentul că dacă voi scrie versuri ar fi ca și cum aș pune în niște corăbii de hârtie minereu de fier. Și atunci soluția a fost să scriu proză ca să descriu realitatea, nu ca să fug de ea, cum spune Todorov, nu ca să mă despart de ea, ci ca să o înțeleg și ca să-i dau un sens. По времето, когато написах тази книга, този сборник с разкази, все още не бях чела произведенията на Цветан Тодоров. След това си дадох сметка колко много се припокриват. Не изцяло, но се припокриват. Как достигнах до фантастичното? След няколко стихосбирки, след няколко издадени стихосбирки, политическата действителност в Румъния ставаше все по-непоносима. И на мен ми се струваше, че ако пиша стихове, за да я опиша, това би било все едно
да хвърлям хартиени корабчета срещу броненосци. И за това започнах да пиша проза, за да опиша тази действителност, не да избягам от нея, както казва Цветан Тодоров. Nu știu însă, deci nu m-am gândit să scriu proză fantastică, am vrut să scriu proză, să descriu această realitate. Nu sunt sigură dacă am ajuns la fantastic pentru că în felul ăsta scăpam de cenzură în mare măsură sau și pentru că, de fapt, poezia mă deturna. Deci, chiar fără să vreau, proza mea se întorcea spre poezie. И всъщност не мога да ви отговоря. Аз исках чисто и просто да пиша проза, не непременно фантастична проза, за да избягам от цензурата, да кажем. И си давах сметка обаче през цялото време, че някак си дори в прозата поезията ме дърпа, тя ме преобръща към себе си. În orice caz, din prima carte, din Anotimpuri, cea mai puțin fantastică este ultima, este Toamna. Arderea cărților nu este un simbol, chiar dacă are valoare simbolică. Este o întâmplare pe care am trăit-o. Tata a făcut asta. Tata a rupt pagină după pagină, voia să păstreze cât putea păstra, dar în același timp era frică că le vor găsi și atunci încerca să memoreze. Deci, scena cu arderea cărților a fost pentru mine, cum să spun, momentul în care am simțit că scriu proza adevărată, nu fantastică, adică că reflect realitatea, că povestesc o amintire. Și de altfel a fost momentul și paginile care m-au făcut după aceea să trec la proză și să scriu romanul pe care Rumeana nu numai că l-a tradus, dar a scris despre el un studiu atât de subtil și atât de complex încât, deși cartea după aceea a apărut și în Germania și în Italia și au apărut foarte multe cronici, doar textul Rumeanei l-am luat și l-am pus în edițiile următoare în românește ale cărții. Da, pentru că era efectiv un fel de a înțelege în mod profund ceea ce am vrut să spun. И всъщност от сборника с разкази сезона 4 годишни времена, най-малко фантастична е есента. Да, изгорените книги тук не са символ, макар че имат символно значение. Това е нещо преживяно от мен. Именно баща ми, който се страхуваше, късаше страница след страница и ги изгаряше, като същевременно се опитваше да запомни коя книга коя е. И това беше за мен моментът, в който усетих, че пиша истинска проза, т.е. реалистична проза, разказвайки тази истинска случка. Именно този разказ може би ме подтикна по-нататък към романа ми, към Чекмеджето с аплодисменти, преведен от Румяна Станчева, и не само преведен този роман, но и тя написа едно толкова задълбочено изследване за него, че в последствие, когато романът беше преведен и във Франция, и в Германия, и в други държави, в румънското издание и преиздание на книгата запазвам и това нейно проучване като критически отзив. Добър вечер и от мен. Ще се опитам някак да обобщя това, което казаха Румяна Станчева и Тони Николов. Да го обобщя пред една много голяма писателка, защото мисля всички тук си даваме сметка, че срещата днес е наистина с един много голям, не просто румънски, много голям европейски, бих казала световен писател. Разменихме си с Тони Николов думи, а той го беше казал и на едно представяне. Ана Бландиана е писателка, която със сигурност заслужава Нобеловата награда.
Така че много се надяваме това да se случи. Eu voi încerca să recapitulez, să fac un fel de rezumat a celor spuse de Rumiana Stanceva și Toni Nicolov. Mă bucur foarte mult să avem alături de noi o mare scriitoare și spunând nu doar o scriitoare vestită în România, o mare scriitoare europeană și mondială. Și în cadrul unei discuții cu Toni Nicolov, care a declarat că Ana Blandiană este un scriitor care merită premiul Nobel, mă alătur și sperăm să-l câștigați. Когато се питаме защо един писател е голям, разбира се, можем да отговаряме по много начини. Аз ще кажа две неща, които за мен са изключително важни, които ми доказват защо наистина говорим за голяма писателка. Едното естествено е езикът. Мисля, че всички, които са чели Ана Бландиана, са го усетили. Говорим за един изключителен език. Разбира се, тук поезията помага, но това е един многозначен, многопластов, жив, пластичен език. Език богат на метафори, на сравнения, който е страхотно предизвикателство и за сетивата, и за ума, и безспорно за нас, които не можем да четем в оригинал, не мога да не спомена и изключителната работа, която е свършила Румяна Станчева като преводач на книгата. Și, de fapt, când ne întrebăm ce înseamnă un mare scriitor sau o mare scriitoare, o să punctez aici două aspecte. În primul rând este limbajul. Este un limbaj foarte bogat. Bineînțeles, bănuiesc că și poezia ajută, dar este un limbaj plastic, în mai multe straturi, care ne provoacă toate simțurile. Și necunoscând limba română aici, bineînțeles, trebuie să apreciem eforturile traducătoarei cărții Rumiana Станчева. Второто нещо, което ми се иска да подчертая около книгата, е тази способност да се създават множество реалности. Разбира се, една част от модерната литература продължава да е просто миметична по един или друг начин, но големите писатели са тези писатели, които наистина ни позволяват да виждаме множество реалности, позволяват ни да виждаме себе си и да разпознаваме много двойници в това, което виждаме. Позволяват ни да сме, както каза Румяна Станчева, в съня на сънуващия. Позволяват ни изобщо да играем. Такива писатели безспорно са Кафка с това, което наричаме абсурд. Такъв писател е Борхес с цялата идея за магическия реализъм. Такъв писател е Ерве Лютелие, един съвсем модерен, съвременен писател, който по особен начин свързва логично и фантастично. И такава писателка Ана Бландиана, при която фантастиката има изключително важна роля, както stana дума. Și al doilea aspect este capacitatea de a crea realități multiple sau numeroase realități. Dacă stăm și ne gândim, o mare parte din literatura mondială, chiar cea contemporană, este într-o mare măsură una mimetică, dar mari scriitori au această capacitate de a crea multiple realități, să creeze de fapt imagini în care ne recunoaștem pe noi înșine. Și aici, bineînțeles, putem menționa pe Kafka cu absurdul său, Borges cu realismul magic, încă un scriitor contemporan, третия, който каза Амелия, ще ви припомни, ще има Hervé Letellier, cu amestecul său dintre logic și fantastic și, bineînțeles, aici este și Ana Blandiana. Всъщност това, което се получава, четем, имаме една реалност, която може да бъде описана, която може да бъде представена и изведнъж нещо се случва и за тази уж логичност, уж подреденост заиват едни различни светове. При Ана Бландиана от яйца се раждат ангели, черквата се изпълва с пеперуди, деца растат като цветя. Така че изведнъж сме шокирани, изведнъж сме изправени пред наистина някакви други нови светове.
Și citind povestirile Anei Blandiana, aparent totul începe de la o realitate pe care o putem descrie, dar dintr-o dată ceva se întâmplă. Se cască niște abisuri și se întâmplă lucruri care ne cutremură. Să zicem, din ouă se nasc îngeri, copiii cresc ca niște flori și noi rămânem șocați, cuтрemurați de aceste повестiri. И това, което ми се вижда изключително важно е тази двойственост, която се удържа в тези реалности и в това писане. Да, те от една страна са кошмар, заплашват, но от друга страна отвеждат и към една идея за красивото, за доброто, за някакъв тип надежда, която до голяма степен се получава и през този много фин хумор, който има в писането на Ана Бладиана и което е също едно голямо достоинство, според мен, на тази литературă. Și aici aș vrea să menționez și această echivocitate, acest aspect dublu. Pe de o parte, da, avem coșmaruri, dar pe de altă parte avem și mult frumos, mult bine, speranța. Toate acestea pe fundalul acestui simț al umorului foarte fin, care de asemenea este una dintre caracteristicile și marile virtuți ale prozei blandiene. И другото нещо, върху което искам да акцентираме, какво ни казва тази проза днес, тъй като това вече беше загатнато и от професор Станчева и от Тони Николов. От една страна, това е разказа за миналото, разказ, който и ние като български читатели няма как да не се разпознаем. Разказа за това какво се случва с тези, които ги прибират. Тази дума е много силна в прозата на Ана Бладиана. И как изобщо можем да разкажем миналото, дали свидетелите и преживелите имат право да го разказват или ние от дистанция също можем да разказваме, като че ли тази проза не дава отговор, защото никой не получава достатъчно, не може да каже достатъчно ясно отговорите. Никой не може да си обясни защо жертвите, да кажем, дори когато ги няма следящите, когато ги няма палачите, продължават да се подчиняват по някакъв начин. Изобщо големия извод е, че много трудно можем да обясним миналото, но това, което е важно, е да разказваме, защото все пак в разказа можем да достигнем до някакви истини. Și un alt aspect, citind această carte, deja s-a sugerat, ce ne sugerează această carte, având în vedere și perioada în care au fost scrise, da, bineînțeles, este trecutul. Cum putem să-l povestim, cum putem să-l descriem? Și întrebarea, oare martorii sunt cei care trebuie să povestească sau noi, de la distanța timpului, de asemenea, o putem face? Și ne gândim, bineînțeles, cum atât victimele cât și călăii continuă să se supună. E foarte greu de răspuns la această întrebare. Important este să povestim însă. И всъщност за това ще помоля след малко Ана Бландиана да разкаже малко повече за този проект, който има за записването на живите разкази на преживелите. Един проект, който много напомня на това, което Стивън Спилбърг направи по отношение на Холокоста, което ми се вижда много важно, но искам да завърша с още една идея, която ми се струва много ключова за тази книга, и това е идеята за това как дефинираме човешкото. Има един разказ "Рана по шаблон", който ми е много любим и в който става дума за тази опозиция между естественото, смъртното и изкуственото, пластмасовото. И ми се струва, че тези разкази, освен всичко това, което ни разказват за миналото, ни говорят и за това как трябва да възприемаме днес човека в един свят, в който машините все повече навлизат, в който изкуственото все повече навлиза. Мисля, че трябва да се опитаме да пазим и да опазваме мисълта за човека като краен, като раним.
Și aș vrea să o rog pe Ana Blandiana mai târziu să ne povestească despre un proiect al său. Este o culegere cu povestirile unor martori, un proiect pe care îl realizați, să ne povestiți mai târziu. Și o idee cheie este cum definim în ziua de astăzi caracterul uman, ceea ce este uman, mai ales gândindu-ne că mașinile tot mai mult pătrund în lumea noastră și înlocuiesc oamenii. Proiectul despre care am menționat se apropie, seamănă cu ceea ce a făcut Steven Spielberg cu Holocaustul. În primul rând, vă mulțumesc, sunt absolut impresionată. Sunt absolut impresionată de profunzimea cu care ați citit ce am scris, adică întotdeauna mă mir când simt că este înțeles totul, pentru că fiecare avem o viață în care n-avem timp să o dăm altora. Adică a citi cărțile unui scriitor înseamnă, într-un fel, a renunța la viața ta pe parcursul lecturii, ceea ce întotdeauna mi se pare un extraordinar altruism. На първо място, изключително впечатлена съм колко задълбочено сте прочели моята книга, защото все си мисля, че имаме живот, за който нямаме време да дадем на някого. А всеки път, когато четем една книга, ние се откъсваме от своя живот, за да отдадем част от него на автора. Am de răspuns la câteva întrebări. În primul rând, am uitat să răspund la întrebarea cum de a apărut în 77 și 82. N-a apărut simplu și n-a apărut normal. Prima carte, Anotimpurile, a fost respinsă de 2 edituri și în cele din urmă, o paranteză, eu sunt o ființă foarte norocoasă. Soțul meu spunea despre mine că mă caracterizează faptul că am noroc în ghinion. Adică mi se întâmplă tot ce se poate întâmpla și reușesc să scap de toate. Сега бих искала да отговоря на няколко въпроса, но преди това да вметна, че аз съм голяма късметлийка. Наистина съм човек с много късмет. Моят покоен съпруг обичаше да казва, че аз имам късмет дори в къщината, дори в лошия късмет. Относно двете книги, да, 4 годишни времена и другата през 82 година не излязоха лесно. Вярно е, 4 годишни времена беше отхвърлена от 2 издателства. Deci, de 2 ori am avut noroc. Prima oară, după ce 2 edituri m-au respins, o a treia, care avea un șef care era rival cu unul dintre cei care mă respinsese, a vrut să dovedească că el este mai capabil să publice, mă rog. Vorba e că cartea a apărut și mie nu mi-a venit să cred. Cea de-a doua... Până aici, vă rog, да, 2 издателства ме отхвърлиха, но аз 2 пъти имах късмет, защото директорът на едно трето издателство се оказа, че има някакво съперничество, някакво неразбирателство с директора на второто и за да му покаже всъщност кой от двамата е по-големия, публикува моята книга. Cea de-a doua, apariția ei este efectiv o adevărată poveste simbolică despre ce înseamnă cenzura. De altfel, în cartea mea apărută mult după 89, Fals tratat de manipulare, există un capitol în care povestesc toată această istorie. Deci, cartea a trecut, exista un fel al redactorilor care în cele mai multe cazuri erau ei înși scriitori.
de a face pe proștii. Deci, redactora cărții mele și redactorul șef, care era Marin Preda, un mare scriitor care avea și prestigiu social, toți au făcut pe proștii și au scris că este o carte despre frumusețile patriei noastre. Și... Така, относно втората книга, тя наистина е символична за начина, по който действаше цензурата по това време. Една истинска случка, която аз съм описала в моята книга, фалшив трактат по манипулация, излязла след 89-та година. Какво се случваше всъщност? Цензорите, по-голямата част от тях бяха и писатели и се правеха на луди. На тъпи или на луди, и по този начин успяваха да допуснат публикуването на доста книги. Тази моя книга от 1982 година, по това време един много известен румънски писател Марин Преда, той беше казал, че това е книга, която описва прелестите, красотите на родината. Și pentru că semnătura ultimă și cu cea mai mare greutate era lui Marin Preda, un mare scriitor, probabil că n-au mai citit cu atenție ceilalți. Eu n-am știut niciodată câte trepte avea cenzura în România. Uneori, de exemplu, în acest ultim caz, se pare că a fost vorba ajuns până la Elena Ceaușescu, deci în cazurile de scandal, ea hotăra. În orice caz, în acest caz, n-au citit ceilalți, fiindcă Marin Preda i-a dat drumul. Și s-a dat drumul cărții. Și în acest moment eu am făcut o mare gafă. Всъщност, по това време книгата може би мина, защото тежестта, името на толкова известния по това време Марин Преда, предполагам, че е било достатъчно, той като е казал, че книгата може да бъде публикувана. Не знам колко стъпала, каква иерархия е имала цензурата по това време, но се говореше, че когато става въпрос за някоя много скандална книга, тя стига дори до Елена Ceaușescu. Deci, gafa mea a fost următoarea. Mi-a cerut să publice ceva de la o revistă literară și eu am dat o povestire din această carte. Și povestirea cenzorii erau diferiți la reviste și la cărți. Deci, s-a oprit. Deci, s-a oprit spunându-se nu că cenzura a oprit, deja nu mai exista în mod legal cenzură. Ceaușescu a avut șmecheria să desfințeze cenzura, moment după care cenzura a devenit mai dură, de fapt, doar că nu mai era o instituție. И аз тогава обаче, без да искам, направих един доста голям гаф, тъй като от едно литературно списание ми поискаха някакво произведение и аз дадох един разказ от тази книга. Да уточним, че цензурите на литературните списания и на книгите бяха различни. И те се усетиха. Спряха книгата. Все пак по това време бих могла да кажа, че цензурата като такава, като институция и като наименование не съществуваше, но това се случи в момента, когато тя беше най-строга и най-твърда. Deci, nu puteau spune că cenzura a respins, fiindcă cenzura nu exista. Au spus că tipografii refuză să culeagă asta pentru că prezintă o imagine negativă a societății noastre. În acel moment, redactorul șef s-a speriat al revistei care îi dăduse drumul și a spus, dar este o bucată dintr-un volum care are viza cenzurii, care se află la tipat. Și în clipa aia s-a oprit și cartea. Какво се случи тогава? Тъй като цензурата като такава уж не съществуваше, те се оправдаха, че печатарите не искат да отпечатат книгата, тъй като представя отрицателен образ на нашата родина. И в крайна сметка книгата така и така беше спряна. Въпреки съпротивата, нали, тогава много се оплаши и директора на издателството, и на съответното литературно списание.
a apărut norocul în ghinion, s-a anunțat că am luat premiul Herder. Și când am ajuns la Viena, am primit cu greu viza, asta e altă poveste, și am ajuns la Viena în cu o oră înainte de ceremonie, am găsit la hotel o telegramă că s-a dat drumul cărții, pentru că le era frică că voi da interviuri în care voi povesti că am o carte oprită. Но ето пак късметлик в кръщината, в лошия късмет. Точно тогава обаче получих Хердеровата награда. Много трудно взех виза за Виена, стигнах буквално 1 час преди церемонията. И в хотела, вече на рецепцията, ме чакаше телеграма, че все пак са решили да отпечатат книгата, защото очевидно се страхуваха, че ще давам интервюта, в които ще разкажа за тази случка. În ceea ce privește premiul Nobel, mă îndoiesc că o să-l iau vreodată, dar țin minte o frază scrisă de un critic literar care m-a amuzat foarte tare și cu asta o să mă apropii de întrebarea noastră despre memorialul victimelor comunismului. Ion Simuț, un critic literar tânăr, a spus în mod evident, Ana Blandiana, se discută de premiul Nobel dintre români, ar trebui să ia. Și cred că l-aș fi luat, spunea tânărul, dacă n-ar fi avut ideea să facă memorialul victimelor comunismului. И тук по този начин ще започне и отговора за мемориала на жертвите на комунизма. Един млад румънски литературен критик Йон Симуц пише в една своя статия, казва: да, много се говори в Румъния, че Ана Бландиана заслужава и би трябвало да бъде излъчена за Нобеловата награда за литература и със сигурност може би щеше да я вземе, ако не беше създала мемориала за жертвите на комунизма. Vreau să spun, deci asta era valabil cu mai mulți ani în urmă, cel puțin 10, erau ani în care, de exemplu, un enorm de mare scriitor ca Borges nu lua premiul, nici nu intra în discuție, pentru că nu era de stânga, sau Vargas Llosa a stat la coadă vreo 15 ani până când l-a luat. Adevărul e că s-au schimbat, adică odată cu Svetlana Alexeevici, lucrurile se schimbă puțin, a fost și scandalul de la Nobel și, mă rog, totul се схима. Да, знаете, относно Нобеловата награда, колко велики писатели не са я спечелили, включително Хорхе Луис Борхес, защото не е с леви убеждения, Марио Варгас Llosa стоя на опашката 15-тина години. Може би нещо все пак се промени с Светлана Алексиевич, но виждате колко много неща се променят там и скандала, който беше във връзка с Нобеловата награда. Apropo de faptul că totul se schimbă în lumea asta, schimbarea extraordinară care s-a produs în mentalitatea europeană odată cu războiul din Ucraina, conține și această schimbare pe care nimeni nu o bănuia. Totul a funcționat ca un fel de iluminare a Occidentului despre ce înseamnă comunismul. Pentru că războiul din Ucraina este un război post-comunism, nu este un război pentru piețe de desfacere sau pentru cine știe ce probleme. Este o urmare a comunismului, de la faptul că Putin a fost ofițer KGB și are mentalitatea KGB și vrea să refacă Uniunea Sovietică, până la problemele Ucrainei care țin de апартененța la Uniunea Советска. И нещо, за което си мисля, говорейки си колко много се променя светът, мисля си, че събитията в Украйна бяха колко много осветиха, те осветиха и осветлиха
европейското мислене, тъй като в един момент всички започнаха да си дават сметка какво е комунизмът. Защото като се замислим, тази война тя е посткомунистическа. Тя не е борба за търговски пазари. От една страна Путин, който е бивш офицер от КГБ и има точно този начин на мислене, от друга страна и проблемите на Украина като държава, която е била част от Съветския съюз. Pentru prima oară, după la Revoluția din octombrie încoace, Occidentul nu mai cade victimă aparatului de manipulare comunist, care este genial și a fost întotdeauna genial. И за първи път, според мен, от 1989 година Запада не попада в капана на механизма за манипулация на комунистите, който е наистина един гениален модел. În ceea ce privește memorialul victimelor comunismului, soțul meu și cu mine am fondat în urmă cu 29 de ani, nu vine să cred, când am făcut acest proiect al memorialului victimelor comunismului, care era primul din lume, nu exista încă niciunul în 93, ne-am închipuit amândoi că pierdem o lună sau două și scriem proiectul și după aceea el va fi realizat de Consiliul Europei, care era... Au trecut de atunci 29 de ani în care eu am reușit să mai scriu. Soțul meu s-a recalificat, a devenit istoric, a început să scrie cărți de istorie și a suferit până la moarte că nu s-a mai putut întoarce la literatură. Dar pe de altă parte, acest memorial, care este un mare muzeu făcut într-o fostă închisoare stalinistă, în care au fost exterminate elitele politice și religioase dintre cele două războaie, are un succes, este de fapt cel mai mare succes al vieților noastre. Sunt în permanență cozi la intrare, cozi de tineri care n-au trăit comunismul, dar care trebuie să afle ce a fost, nu ca să înțeleagă trecutul, ci ca să înțeleagă care sunt rezidurile acestui trecut în societatea noastră de azi. Ще започна с последните й думи. До ден днешен, след 29 години, на този мемориал на жертвите на комунизма има опашки от млади хора, които не знаят нищо за този период, но искат да го разберат и да го опознаят. Иначе това е период, който започнахме с моя съпруг преди 29 години, през 1993 година. И си мислехме, че ще ни отнеме около месец-два, просто да създадем проекта и след това ще го поеме, да кажем, Съвета на Европа. Добре, от тогава минаха толкова много години. Аз съумях да напиша някоя и друга книга с художествена литература. Моят съпруг обаче се преквалифицира. Той стана историк и започна да пише исторически изследвания. И да, съжаляваше, че се откъсна от художествената литература, но днес мога да заявя, че това е най-големият успех на моя живот. Така че, заповядайте. Ако Рада или Капка, които също са много свързани с книгата, искат да кажат нещо. Рада Шарланджиева. Беше ли трудно да се редактира? Руми? Аз нямам много какво да кажа. Работата с Руми беше едно огромно удоволствие, защото макар да познавах поезията, малко от поезията на Ана Бландиана, още от времето
когато я издаде издателство Народна култура. Ние тогава с Руми бяхме колежки в издателство Народна култура. Аз не бях чела романа и за първи път открих прозата на Ана. И това за мен беше разтърсващо преживяване. Самия текст, разказите, работата с Руми, един великолепен специалист, абсолютно перфектен. И след това много беше също интересно работата с Капка. Много обсъждахме с Капка и Руми каква да бъде корицата. Капка направи 3 великолепни предложения и 3 имахме различни. Аз харесах едно, Руми хареса друго, Капка и така за нея третото или първото беше най-хубавото. Но ние с Руми, след като помислихме ден, 2-3, решихме, че не трябва да се намесваме и че Капка е човека, който предлага най-хубавия проект, макар че и 3-та бяха нейни. Само ще кажа, че работата в едно издателство, когато се работи с велика литература, в случая с Ана Младияна, е едно съдбовно преживяване и естетическо, и литературно, и емоционално, и чисто човешко.